Джеот коммунальный хозяйствотын усалданнағы салата кыстыққа опсайал 19 қачолнай білімнер. Етентен күн бүгін 12-де сиген ебінен бейхен сәттеті тас жоғынан үлелер. Балағын ең әттес күніттен манна отту кемін сағалықтыра. Усалданнага Джеот коммунальный хозяйствотын кыстык сезонугар билимнени үлетигер 19 миллион көрүллен өрүмөн үлете ытылла турар. 6 саңа көтөл келен саңардыллар, насостары, грелкалары уларыты үлелере түмүктенен эреллер. Оны серге быйыл улус кинигер ититини сүтербет саңа пенополиуретановай турбаларынан тарасыны уларыты үлете сагаланна. Тарасыны саңарды үлетин Лена Гастрой телитте келен оңоросылжар. Үлетин отудыя бүтүүтэ агалааппыт. Буламыт 2 километр. 2 километрге чугаттыбыт. Отопление кирелдылы буламытын бүтөбүкке болды. Дүпсүн нәһелеген бәді бөхөлегер быйыл нәһелек жалтыта улустағы Джеот коммунальный хозяйствотын кытта сөбүлөң төһәрсен софинансирование быһытынан саңа котельный тутулла турар. Котельный жетин материалын нәһелек бәйтин үбүнен хатчынна, онтан сетимент ардыта саңа котеллары таңыны улустағы Джеот коммунальный хозяйствотын орор. Бу манны кекке түттен көмөлән үлеләһен улуска ан бастыкынан ытыллан атыттарга холобур эре болон сөп. Итине жакай үшү сагалаһын дийбин. Бир көмө бүлөр финансовый усуктарда кемге ажага чөй жал дийбин. Бу тутулдан бу деревня бу чаханы ыллары онна осколалары итити бу хана объекттары итити системите копуктакпыт. Бу бәди көтөннәйин серге оттук сезонун баттаха өнөр нәһелегер саңа котельный үлага кирере буланнынар. Күн бүгүн балаганайын сетте күнүгер оттук сезонун сагалары хас котельныйдар айы беленени үлете күскә гытыллар. Нария Башкария